Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakatuh. Mening kanalimga xush kelingizlar. Bugun sizlar mening jo'nako'y pechenye jasaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi idishimizga bir yumurtqani salib, yaxshilab aralashtirib, iki 100 gram shakarni salib, eriguncha aralashtiramiz. Ondan smetanani salamiz. Yaxshilab aralashtirib, sливочный maslo solamiz. Razrahidel qo'shamiz. Vanilin qo'shamiz 2 qoshiq. Un qo'shamiz 400 gram. Beş 10 minutda tiniqtiramiz. Bölüp alıp çayabız. Şunday qalp jardamında şunday gül çıkarıp alabız. Jayıp alıp şunday bölüklerge bölüp varini suşenkani salabız. Mına ошентип forma чыгарып 160-180 градуста пиширип алабыз. Мынакей
Печеньяларыбыз пышты, өтө сонун болуп. Эми буга сахарный пудраны колдонобуз. Сіздер да жасап көрүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.